chút đi chuan kan za in pathian hne na mani chanchin kan soi theu kim rani rom u speaker kan house leader zo tak hne na kan ngen na te ala lo thlin lo wangin voinia budget presentation izu len lo to mai don mai puma budget presentation hi kan len mai ro lo cheu ni ti kan han thila ni e bye bye ule bye bye na tu aron len lo la thadra bye bye in ngày hôm đó đấy bây giờ in ngày hôm đó không phải na tu la mai mu le don ni member zom tak pusilal soivunga tak sahar sadna wangin local thelo ni voina kan ti dur chu budget presentation ania the annual budget for the year 2022 to 2023 with the light papers le supplementary demand for grants for the year 2021 to 2022 te ani a chi Mizoram tak finance sang tu Mizoram thanga kan somonga heng pakhatna the annual budget for the year 2022 to 2023 with the light papers le panina supplementary demand for grants for the year 2021 to 2022 te hi hausa parturin ilo somang u speaker budget kanan phar ni hi chuan kim takin om tlangila kadu khopa nya kan soi tongin ela hi ro rel na tur mun ani lo ro rel na chu min adu chuan ko ta soin ko thi ro rel na tur mun ania ela ya kamilam ngai tu lova FSC kuami hidiani ro puita kan iteron au ngot nat mun ka ani chia lo deva engpo ni shela voina kan kim talo sia budget kanan paranga amar chu pu speaker thuma toite han nei lok ka du chu irem tinain budget partura hian budget document jinga arit sakle han kenvel po har sadeu ber salary and employment data 2022 le 23 hi pen drive mangin a soft copy kan ron phar dona chu hau zaum takin min lo riat pui ula chu ti lo chu kan salary bu hi a rit sia a handle vel po a harsa a soft copy lamin kan ron tiangatin nakin zela po hi acha khopalo male kan ti chuan a rit lutuk enge boronda chi hi chu a soft copy a arem chang ang chi chi te po lati zel acha khopin karing pu speaker irem ti nain kum sang ni le somni panya tanga somni pathumatana Mizoram sarkar summan turuam manna budget estimate kanron phara pu speaker covid thoni na inna sataka kan economy hong nuwa mason na lam kan in be seilain tu na indiaram chu covid 3 tho thum nai na ron tuam le mek ta chuti rualin he rileng do na konga thok tu rang ten theitop chua an be na zara te covid vaccine tamzo kin an lak to wangle mi puin film kurdan kan thiam chau zela wang point he rileng phur pe na changa tal chuakin din mun thazo ka kanin lan kai thuai kan be sei tat ani kan riat thewangin pu speaker kan ramin na shatakin sumhar san kan tok meka he kan sumhar san bulpui berhi mipuin kan riat vetu le in ka ria kum masalam dai to changkan tek share don turza tang kan dong kim lo tam le maya kum sang ni som ni january tha changa march ta chung kan cheng vaibel se zariat somruk pasari le point pathum pakwa kan mukim lova sang ni som ni changa som ni pakachung kan mu khan cheng vaibel se sang ka som ko pathum
point pasari pathumin budget abitu up halo boka tin kum sang ni somni pakhata tanga somni pani quarter masabir kan cheng vaibel se za somni panga point pali parukin kan mutur zat kan phalo bokani hemi pianama 15 finance commission kan Mizoram mina sang ni som pakole sang ni somnia tax share le revenue deficit grant ama kumne na khai kina mutlem ta le tura min ngaya wangin cheng vaibel se zanga somli parkulai mai special grant pek tura arotchu tun thleng hian pek kan lani lo bok ani pu speaker ti chuna vaya kan sum mu turzat kanan mu kim tak lo chu cheng vaibel che sang ni le zaruk le somthum pani le point panga pariat nin hemi hian kan ram economy der thong sa to tak mai chu ahong na sha le ani chu ti rual chuan sarkar lai puya chia alu thata wangin sang ni somni pakat somni pani quarter masabera texer kan don kim lo cheng vaibel se za somni panga point pali paruk chu tun quarter topa mu thei kan in be sei hemia pushpi kar kan soibel du zok chu hengi sin thala changa kan mu tur anga kan be sei an ma ni point mutura min ron da tlap kan mu lo vaibel che sang ni le zaruk chuang ania hei ba ka yena nep noi hemia lom puya tel lo kan mu lo enge mo zat le he ripuya wanga Mizoram atanga kan text lak lu tur ang kan be sei kan mu tak lo nen pe yi chuan vaibel che sang thu wai tha nai thuak hian kan mu turang kan mu lo hi kal rim rima ei anasa e ani ti kha kan harsat nabula kan soibel lok duani pu speaker central atanga consume dondi kan thria tangin tight le an tight angin an then theya tight fund kan ti chuan central lamin man na tur big an ron bituk sanin tin an tight fund ero chu state sarkar in atula tinanga man thei hi ani thunga kan an tight fund mu tam na per chu tax devolution te revenue grant tele open market borrowing te hi ania sang ni somni pania thanga ni thumatan sarkar in an tight fund mu pe sei chu cheng vaibel se sang ru zanga som ko pariat point pani pali ane pu speaker kan state bill tho chua state on revenue atanga consume mu chu sang ni som ni atanga ni khat khan 3.51% in Atlantiyama ma se sang ni som ni pakata tanga ni ero chuan 29.98% in apun belve thungani rileng awang hian consume man chuin consume lak lu phalo le zual le maya hemia wang hian kan ramin consume lak lu ti pun ba ka a thei chen chena in ren chema tul zia alang chiang tulani he hi hrian kan sarkar chuan Mizoram resource mobilization committee dina hemi committee hian consume lak bel theina tur rang adap kho manga chuba ka consume man chuati niam thei dan kong angai tu bokang tin sarkar po inren chem chunga chak taka akal zel theinan manpower assessment committee din ni in he committee hian po siam bel turemo zel turemo sarkarin amamo anga atul zolbi po zruaka anau kha thei turte alo endon ani kan ram in rail bol na sen so asanto sa view line covid trileng in aron bel cha boka chuti line kan sumlak lu ama aya atlem le zel zok sia wangin gross deficit fiscal deficit chu kan lo bituk sa 2.14% pelin 5.20% lain atsawa GSDP atanga chutin sang ni som ni pakhat atanga som ni pani atan kan revenue deficit tur chu 0.56% ani kum sang ni som ni pani atanga som ni pathum chung kan GSDP at current price chu cheng viable che
siang thum sang kwa zali somnga pariat point panga bial ni tura chut ania tun kum kalmek ri cheng avaibel se siang thum sang thum za sari som kwa pathum point pakhat panga tanga tein 16.76% in asang jok ani kum sang ni som ni pania tanga ni thumatana GSDP chut nan hian kum sang ni som pariat tanga som pakwa actual kha in ha nan man ania COVID-19 rilen ma ania wangin a final figure chu ala danglam le theiani kan GSDP hi pung thokatin langma se apun na siam tu ber service sector agriculture and allied sector te hi industrial sector te aya asana wangin du thu sama than na chu atling chia lo ani kan state bill tho chua state on revenue tura ruam man hi kan sum mu tur zong zong total revenue receipt atanga 14.33% ni tura chu tania state GSDP atanga 4.15% ni in kumkal mek ain 1.72% in aniam rita ain za deu thuak ani सरकार सुमलाक लुबेल दान तुरा थेतो पटन ला कतुमा वांगिन सांगनी somni पन्यटंग somni पथुमताना रेवेन्यू सरप्लस चेंग वाइबेल चे सांग का जली सोम पकुआ पॉइंट परुक पकुआ nei tum ani kum सांगनी somni पन्यटंग somni पथुम चुंगा gross fiscal deficit chu GSDP चंगा 3.07% नितुरा छूतनिया primary deficit ro 1.90% tanga chu ani kumkal mek sang ni somni pakata tanga somni pani REA yan gross fiscal deficit 5.20% ni tura chu ani thung kan sarkar liba tling khom chu kum thara hian cheng vai bel che sing khat sang ni zanga somnga pathum 0.08 ni tura chu tania that GSDP ratio to somthum pakhat point pariat pakhat percent ani 14 Finance Commission period chung khan leiba en kolna debt sustainability konga ma kan son chau lea GSDP atanga te kum sangni som pasari atanga som pariata 41.85% line ni chu sangni som pakwa atanga som ni in a 32.72% atlan yam mana amairo chu hum sumhar sana wangin tlemin asang chole hrit dona sangni somni pakata tanga somni pani REA chuan 34.40% a chole kum thara hian 31.81% atlak niam le hrit beisei ani budget estimate pu speaker COVID tho thumna luar lai taka he budget estimate hi siam ni ma se kan har sanakara din munin siam thale rang thei tura be atna rang thei turang pera ruam man nahi kalpuini ti kan soi masadu ani receipt lama chuan pu speaker revenue receipt kan be se yang an soi ila state sarkar in sum kan muna revenue receipt nar te chu state owned tax le non tax revenue te tax devolution te sarkar lai pui tonga revenue gap grant le grant rang kan mu te hi anni a kum sang ni somni pania tonga somni pathum chunga revenue receipt atanga mu kan bi se zong chu cheng vai bel che som pakhat cheng vai bel che sing khat sang khat jali somni paru point pani pakhat ani revenue receipt nuaya kan sumlak lui chu sarkar in rail bol na pa ngai tuang taka akal theina na man ani berchin state on tax and non tax revenue chia atanga kan sumlak lu state on tax atanga mu kan be se za chu cheng vaibel che zariat pakhat point pathum bial ania chu kum kalmek be sang ni somni pakhat atanga somni pania kanda cheng vaibel che zasari som pakwa point panga pa ruk atanga te in 11.36% in apungani
tin nan tax revenue atangin cheng vai bel che zariat som thum paru point pali pathum mu kan be se ya he hian sarkar in P&E department a subsidy chhun tu cheng vai bel che za pakwa a huam tel bok kum kal me ka cheng vai bel che za som sari panga subsidy tel lova kan be se cheng vai bel che zaruk som sari pasari point pani paruka changa apun na chu 7.41% ani ti chuan state on tax le state on non tax atang hian BE kum sang ni som ni pakhat le ni nya 4.19% in mutam kanin base ani tax devolution 15 Finance Commission chuan Central Sarkar chiatling khom Central Divisible Pool of Taxes 41% atanga Mizoram chanve tur chu 0.500% a bit to ka 15 Finance Commission interim reporting 0.506% allow bit to ain niamma se kan mutur taki chu Central Sarkar in chia amu that dana ain hat berzo kang hemi chiatling khom atanga kumsang ni le som ni le pan ni atanga ni thumatana central in share of taxes min ruaman sakza chu cheng vai bel che sangli le somriat pathum point pani pali ni in hei BE sangli somni pakata tanga somni pani ain 22.70% in atam so ani central tanga chia kandon tax devolution hi sarkarin untied fund kan mu na lian ber ani sarkar lai puichon Mizoram tan kum sang ni som ni pania tanga ni thum chunga pek turin cheng vai bel che sang kha zaruk som panga budgeta ada ani hei tun kum kalai BE in 9.78% in niama 15 Finance Commission in revenue deficit grant pek tura alo ruam mani he commission period chung hian niam lampan zelin azui chho lea sang ni som ni panga atanga ni ruka pe chuan cheng vai bel che zanga somriat paruk chau muturanga bituk sak kan ni local body grant local body grant tan hian cheng vai bel che za paruk mu be se ni ya rural local body grant tra cheng vai bel che som sari pakhat da ani urban local body grant tra cheng vai bel che som thum panga da ani thung BE sang ni som ni pakhata tanga som ni pania tanga tein rural body grant 2.90% in sang ni som ni pania tanga som ni pathuma apunga urban body grant 2.94% in apung thum heng grant tanga za som ruk chu tight fund in manda turbik ruaman sa ania grant natanga za somli chu local body te hian chule mamo an tiangin an mang thei don ani heng grant noi local body grant rang ten an sum don tur za ti second Mizoram State Finance Commission hian tula ti danangin aen non le thei ani State Disaster Risk Management Fund SDRMF 15 Finance Commission in Alaurua Manangin sang ni som ni pania SDRMF nuaya grant kan don turchu cheng vai bel che som li pasari atangin cheng vai bel che som li pakwa apung chova SDRMF hi chiatto thila chom dol na le inve na tana man turani baka COVID-19 awanga nun na chante tan ex gratia compensation po hemi fana changa pek ani COVID awanga nun na chan mi pakhat zela cheng singa pek turanin tun khengin COVID-19 awanga nun na chan mi zali le som ni nena ex gratia compensation hi pek to ani pek mek zel ani bo pu speaker COVID do na tho lok tak kan VLTF LLTF member le volunteer te COVID duty layan nun na chan te tan Mizoram Sarkar chuan
ex gratia compensation scheme arhan pai na siama state fund atanga pek tura ni thung mi pakhat zela cheng noi som ni pek tura nia VLTF LLTF volunteer te duty lai van doi thak ta kanun na chan mi pathum tenena pek to ani bok VLTF LLTF volunteer te tana ex gratia compensation scheme September ni som thum sang ni som ni pakhata top tur ti ni ma se hau zom tak khriat a hian mars ni som thum pakhat sang ni som ni pani thleng pa po se ni ti kahan soilang bok ani health grants 15 finance commission in rotangin sarkar lai puichuan sang ni som ni pani som ni pathumatan health grants a cheng vai bel si som thum pakhat point pakhat pakwa minda saka he grant ni sub center PHC CHC le block level kan health infrastructure le facility te ti chang tunna tan ruaman ani Prime Minister's Development Initiative for Northeast PM Divine Push Speaker Sarkar lai puichuan PM Divine scheme noya Northeast Council kaltanga malak turin construction of Aizol bypass on western side cheng vaibil che zanga project le pilot project for construction of bambuling road at different locations in various districts in the state of Mizoram cheng vaibil che za atho turte minron ruaman saka alomom tak zetani heng na te kanram in rail bonda kal zel tura le mitam tak e zonna in song he nan ala tangkai le don ani bambuling road siam na tura ruam man pe chu pilot project atana ti mai ani a mumal taka tho chuan sum tamzo ala be sei thei bokang capital receipt chu tlang puin leiba min nu chia tu loan manga sum kan don te hi ani deu bera heng reserve bank of india le ram chung le pona financial institution rang atanga kan puk te hi ni tlang puya heng ba ga yen sarkarin loan kan pek chu relate na kan to nang chi le disinvestment atanga kan sum don nang chi te kha capital receipt nuaya da ani bok kum sang ni som ni pani tanga ni thum chunga capital receipt atanga sum mutur ruaman zong chu cheng vai bil che sang ni sanga somriat pakhat le point pakua panga ania hei kum kalmek sang ni som ni pakhat atanga som ni pani chunga ruam man cheng vai bil sang ka jathum som nga pathum point bial pariat atang chuan sang le ya apun nahi 90.82% lai atlingani ARP atanga ways and means advance lak atul chinwa ani pera kum thara yan ways and means advance si cheng vai bel che sang khat tling tura chut nin kum kalme ka ruwa manna cheng vai bel che za ai chuna sang le ni heti hian nakum lama supplementary allocation sang lu tuk tu tun kum kalme ka kan machonang hi kan pumpel thei kan be sei ani internal debts atanga mu kan be sei za chu cheng vai bel che sang ni zali som ni pakwan ya internal debt chuan ram chung institution rang atanga loan lak tura ruaman market loan cheng vai bel che zakuate napat loan cheng vai bel che za som sari te National Cooperative Development Corporation NCDC atanga cheng vai bel chenga te Rural Electricity Corporation REC atanga loan cheng vai bel cheni te Power Financing Corporation loan cheng vai bel cheni te SIDB loan cheng vai bel che zathum somnga te ahuam ani nabat loan mangin rural infrastructure ti mason na Tochun Zomzel Anidona RIDF Somnile Pasarina Nuaya Project na Toturua Man Megzinga District Ranga CHC Tele PHC Te COVID Dona Man Ruatana Cheng Vaibel Se Somni Pasari Point Pani Pangate Meidumle Hortoki in Car Cement Concrete Pavement Phase 2 Project
cheng vai bel che za som thum pathum point paruk te agriculture noya na tok tu te power supply pek na tu cheng vai bel che som pani point pani pangate soil conservation measure for enhancement of productivity cheng vai bel che som te zoram mun ranga irrigation project atana cheng vai bel che som point pali pasari te kum sang ni som ni pani tanga ni thuma tanga tho chan tura ruam man akal mek ani heng project mang te hian ting tlang lam ma son na turi chak takakal pui turin kanin buat sai mek ani loans and advances externally aided project EAP kan ti chin te hi mason na rural siamna atana man ropoi mo tak ania heng multilateral company World Bank te ADB te le zaika te hi kan don region siten libera heng project sum 20% state in counterpart funding anga kantum ve turania 80% i loan ani thunga chu central state sarkarin 90 into 10 in ain tum sem le tur ani kuminatan yen EAP nuaya seng vai bel se sani samruk panga point pakat pathum chu gran manga bu beisei ania seng vai bel se som pakua point pathum pali chu loan ani tundin muna yen health and family welfare department nuaya EAP project pani kalpui me kania Mizoram health system strengthening project cheng vai bel se sani somrian man kalpui ni baka Mizoram State Super Speciality Cancer Hospital Project cheng vai bel se sangamam tho chutan mai thei tura pomani bok UDNPA nuaya Sustainable Urban Transport Project in Aizawl City cheng vai bel se sang ka jakwa somnga pariat point pasari bielman chupom to ania project readiness financing nuaya kalpuichan anito bok biodiversity conservation and forest enrichment project cheng vai bel se sadi samriat palile point pani pasari manle technical cooperation project on agriculture and allied sector in Mizoram cheng vai bel se kat point panga miel man te chu Ministry of Finance chuan athupungin min pom saktowa heng ba ka yen kan project thelu Finance Ministry lamin anjir chian mek po ala ombok Mizoram chunga mason na routing le na tho tur siam chuana lama malang na tan sarkar lai pu scheme for financial assistance to states for capital expenditure nuaya kum somnga nuwa rule tour interest free loan seng vai bel se za chu lak tur ruam man mek ani bok he scheme noe project kalpui mek tren khat kum thar lama la chun zum zel turte hantar lang ila strengthening of infrastructure at ZMC for COVID-19 cheng vai bel se som point pariat panga strengthening and augmentation of 132 kV substation luangmual cheng vai bel se som palile point 03 construction of solid waste management center at Hualngo Munfation cheng vai bel se som paruk point paruk pali construction of laboratory building at civil hospital Lunglei cheng vai bel se thum point pakua paruk establishment of plant health clinic and diagnostic center cheng vai bel se lile point pani pathum sustainable animal feed distribution system cheng vai bel se lile point paruk panga construction of supply go down at Rangvamual cheng vai bel se sari construction of Aizawl DC office cheng vai bel se som ni le adang chanim tak a ombok ani ei central in kai ruina siam dana jirela pung zel theitu ani nge capital receipt nuai yen sarkar na tokte cooperative society tele PSU te ne na loan kan pek ru na tangin cheng vai bel se som thum pathum point paruk pakhat mo be se ni bok ti chuan sang ni som ni pathum sang ni som ni panetranga som ni pathum chunga revenue account le capital account nuaya sum mutur be se zong chu cheng vai bel che sing khat sang di le pariat point pakhat panga ania
นี่กุมบัจเจตอายะอัตตัมนะจูเจงไวเบลเชสังนี่จะเรียกสมมาปกว่า point ปนิปารุเจตอันนี้จู 25.65% อันนี้ค่าอารสิตลำอันนี้ตัวจวนอดีตบาร์สเมนเซมดาร์นั่นลำ revenue expenditure จู operating expenses กันที่ไม่เน้นเฮียในหนังทุยวิวผมเอง revenue expenditure จูนัดล่างปุ่นสรการนัดทกโลเตเป็นส่วนไกโนจงเตลอนปุงรุนัดเต power เลยนัดเตทุย supply นัดเตบุไฟเลยนัดเต district รังอินเรลบอลนาตานะชุมมันจงเตหัวมาเฮงบากาเยน infrastructure project โทโซโตรังenkol na senso te CSS scheme nuayan na thoklak anwa central lamin fanaron release to silo state sarkarin harsa chunga alo tuam lom tak te po tam tak anom poka heng mi te lotana senso te po hi revenue expenditure nuayam i vek ani bok ani kum sang ni som ni pania tanga som ni pathum chunga revenue expenditure tana sumru manchu cheng vaibel che sing khat le paruk point panga pakhat ani kumkal mek sang ni som ni pakhat tanga som ni pania tana ruama BEI in 8.57% in asang zo ka hey budget pum puye tanga 71.43% ating bok ani speaker visual kutur te nen emo anchung te nen emo pek turin Mizoram Victims of Crime Compensation Fund siam anidona abultan nan cheng vaibel che khat da anibok capital expenditure ti chuan mason na rural ram ta na ro ting thila set siam chuana ta na manemo un reizo ka ta na mason na turtil huan lo ram le inte kong le siam le en kol na ta na man te sum pe pun na tur sum ruam man investment lam chi te eng ye huwa ma pu speaker kum sang ni som ni pan ye tanga som ni pathum chunga capital expenditure noya sum man tu ruam man chu ching vaibel se sang li le pakhat point paruk palian ya hei hi budget pum puye tangin 28.57% ani ti chuan kum sang ni som ni pania tanga som ni pathum chunga revenue account le capital account noya sum man tura ruam man zong chu cheng vai bel che sing khat sang li le pariat point pakhat panga ania he ye pum pu ye sum mu tur chu chua za chia ani hemi om jia chu kan man tur akan chu za thi kan mu tur ne a in zat a kan BE hian kan ruam manani tina ani sectoral allocation general service sector pu speaker mi pui wantang nun phung le sum le pai din mun te in thak danglam rengania chumi ne in bil tur chuan dan le thu pe ken ko chung chang te sarkar chumen kul dan te le mi pui chung ro rel na mumal takakal pui thiam te thul le a general service sector ham ti chuan heng sarkar ro rel na ta na aki pui rang legislature te general administration te district administration te election te fiscal service te police lam te ahwama he sector atanian cheng vaibel se sangli zakwa somriat pathum point pariat pali revenue sector cheng vaibel se sangtum zaruk som sari pakat point pathum pali le capital section cheng vaibel se sangka zathum song pani point panga bielte kanda hei budget pum puye changin kan general service sector mi hi 35.58% ani social service sector tan cheng vaibel che sangli zali somruk paruk revenue section cheng vaibel che zatum sangtum zakwa somnga pani point bial paruk le capital section a cheng vaibel se zanga som patum point pakwa pasari ruam manani hei budget pum puye changa
31.88%. Ani heyan mi pui van tang nun choi kan na lam zirna te hel ke ratana mamo puruk na te in tur tui thiang lim pek le in von thiang lim na lam te district council le local administration lam ti chang thun na te awam. Ani economic service sector pu speaker mi pui van tang mamo zinga po poi mo zual heng food security te thing tang mi pui te choi kan na kong te information technology ti chang thun te thil siam chuana lam choi kan te le kan chen na leilung le sig le sa von him na lam te economic service sector hi na huama hemia tan yen cheng vaibel se sang thum zali pakhat point pasari pariat revenue section a vaibel se sang ni zanga somruk pakhat point pakhat le capital section a cheng vaibel se zariat somthum paruk point paruk pasari te ruaman ani he sector ta na somru mani budget pum puetanga 24.28%. Ani other important allocations pu speaker mason na belgian dole mit tamzo din munchoi kana ta na malak nan kan sarkar flagship program socio-economic development policy SDP noya seng vaibel se zasari ruaman ani hemia changa cheng vaibel che zathum somnga chu family development lam hoyatana manturania cheng vaibel che za chu sarkar ngai poimo danga tulang zela man atana nia cheng vaibel che zani chu central changa mason na tur sum kandon low the late na tur counterpart funding atan dania cheng vaibel che somnga chu road maintenance atan man ani bokang kan thalai te zinga le khathiam le beise yomte all india service le central service lama atam theyang bir king chau tura puat sai hi kan ti mak mo nin kan ria hemietan hian cheng vaibel che ni le point paruk bial chu Mizoram Youth Commission nuaya da ani heyan mi somlitana IAS coaching le mi zatana mega hybrid coaching senso turte ahwa manga hetatel thei tur mi te chu Mizoram Youth Commission in competitive exam mangin uluk takin an la thangdon ani pu speaker mi puyayo MLA ten mani bial chiva zalen taka mason na kan tho hi kan sarkar hian angai lua tamjok po dadu view maila kan sum din mum thir chungin MLA local area development fanatan sarkar kumthar sangni somni paniatanga ni tum atan gumina dazat bok cheng vaibel che somru kan ruaman le ani tin kan autonomous district council pathum te sum manturin cheng vaibel che zali som ko pani point 03 kan bituka chu kum kalmek sangni somni pakhat ni BEI in 9.08% lain asang zo ani mason na kong mi pui mamo puruk nan le om zanei zo ka local administration kalpui na man ruatan lunglei municipal council chu ama theyang bera bulchan tir kan tuma tundin muna bulchan na chan cheng nuai somriat chu hemi pual hian kan da bok ani atu langa fan allocation ti bille zel thei tura ruam manani bok pu speaker Sindung Hills Council tan cheng vaibel seruk 0.01 le Sialkal Range Development Council tan cheng vaibel chani point pakhat pali kanda boke charge le voted expenditure kum sang ni le som ni le paniatanga som ni pathum chunga summan tu ruaman zong zong gross estimated expenditure chu cheng vaibel che sing kat sang li za som kwa point pakhat panga ania food and civil supply te CNPWD le printing and stationery changa mi pui A2 bu file store dang te leina ta na senso mi pui changa mu le tura beise didak recoveries cheng vaibel che
za somriat pani pai chu ani nuwa net estimated expenditure chu sing vai bil che sing khat sang di pariat point pakhat panga nia hei net estimated receipt net a in bil chia ani gross estimate expenditure atanga sing vai bil che sang khat zariat som kwa pa kwa point panga pani chu charge expenditure ania nga sing vai bil che sing khat sang ni zani som kwa point paruk pathum chu achunga deduct recoveries wam telin he hau zaum takin apas ngai voted expenditure ani supplementary demand for grants u speaker kum tharatan kan budget estimate mai pa ka kum kalai sang ni som ni pakhata changa ni budget estimate pi alama state sarkar policy le program ti lo tinana department ranga sum in dai lona supplementary demand for grants kahan par du buka hemietan hian sing vai bel se sangru som di panga point pali revise estimate noya da ania chung sum man te chu CSS NEA NLCPR NESIT CRF nabat loan le special central assistant te changa fund tlai khonua kandon sing vai bel se satum som sari point panga bialte external aided project le state fund chunga inpek belle siam rem cheng vai bel che sangka zaria som ko pani point bial parukte ways and means advance book rule na cheng vai bel che sang thum za sari som ru pani point pariat te anni ti chuan kum sang ni le som ni pakhata tanga som ni pani budget estimate pona allocation kan pek bel zong chu cheng vai bel che sang ru som ni panga point pali ania hemia tanga cheng vai bel che sang thum zariat som ru pathum point pakwa pasari chu charge expenditure ani cheng vai bel che sang ni za som ru pakhat point pali pasari hi voted expenditure nin heu za tak pompui turin karon par ani pu speaker kum sang ni som ni paniatanga som ni pathumatana budget estimate charge expenditure tiam lovin cheng vai bel che sing khat sang ni zani som ko point paruk pathum chu he hau za taka soi howatan le pompui turin karon the luta tin kum sang ni som ni pakhata tanga som ni pani chunga supplementary demand for grants voted expenditure cheng vai bel che sang ni za som ruk pakwa cheng sang ni vai bel che sang ni za som ruk pakhat point pali pasari chu he heu za takina min pompuyatan karon phar boke pu speaker kalome le kum sang ni le som ni pani le sang ni le som ni le pathum budget chu sim zom tak finance sang tuin hausa aron tharta a copy kha han sem ro le
Kan chang kim em. Ole kan chang kim chuna lo ome. The annual budget for the year 2022 through 2023 with light papers le supplementary demand for the grants for the year 2021 to 2022 chu kan chi minister za tak finance ang tu ni bok Mizoram thangan house aron parta a kan dan za somli pali ina soyangin budget pharni hian soiho ani ngai lova kan chol ha da manga kar le thotan ni February somni pariat sang ni le somni le panhia budget hi kan soi hawang chuan voinet kan ti tur chu kan lo zo le thanga kan bang rianga naktu February ni somni le panga zirtop ni sang ni le somni le panhi chomadar som le chan vea kan thukhom le don nia sitting is adjourned.